Motoka ehire ni ekika kya Toyota Corolla kandi yabetiine namba zoona. Omukasheshe polisi y'ebyiruka bakyera omu mwanya ogu okureeba ekibiireho. Amazu g'amadari kinota kufayo kandi abinyi bateekateeka ngu etumire nk'atoto kandi oreeba no miso yaaba yona egomere ati bateekateeka ngu hine ekyekozire kuyaza kuni yajaminga yasi bakumwiri nk'embundu kandi mbwene ekyokuba otakumanya mukabe n'ofakira. Abatura barikutura haihi n'omwanya ahu emotoka egi ehiriire hiine ebi bagamba. Samukaga kuyabaruka ekikya kyabaruka tusobola noyo tutwine amakara gitu ahaifa jangu amakara gitu goba gafumura okuza kusoora abarugu nangu bo baye bakoze eki bimukire izo watupa oba parking hariya abuza ati emotoka yabaki ubwo bashangireho babe nagivuga ngo abasinzire yargamu bamujyango uyu musayo haboti atumutambuza ati muno mwenda ki yakwata manda yakwaki yagenda. N'obu polisi y'ebyiruka etiine eki yagamba konka abaturani booreka oku emotoka egi ebaire yaheza kutomera owa bodaboda omu tawuni nikwe kugirukanza erikuhunga. Motoka egi yakirizibwa breakdown okugiiha omu mwanya ogu. Amakuru aga gashakwa Christopher Himbisibwa.